Ma'am Krumzari, Adum Impact News ni Impact News ki Manung WAHENGBAM LALPAL na Ma'am Butaram Nuksari. Ngasi Manung kari topic asi Maruina Hauzik Haukiba no ni sita yamna kuyi political development ama Manipur tholi ba yamna phong saba hanadagi su adumok demand tawdun lakbo wafam ni adubu handakta yamna nahona na yam phong sana demand taruk liva Maruina Mahiru Lupsing Toan ba Mahiru Singi Toan section of kuyi Mahiru Sing dagi hauraga hauzik ngarang na handagi tawriba demand Maruina Manipur ki Chief Minister N Birenda Unified Command si amona sinagadab ni haiba asungba demand si Maruina Mahirugi Makaidagi ngarang musu governor unadana governor the pishan kiba memoriam pishan dana sariva Unified Command si Minister sinagadab ni hana takshan kiba pung kunmeri matam thakiba adu pung kunmeri matam fawda thaboina pangthorok tabdagi Mahirusin akanba agitation horokpadagi Mahiroi chamarom hena asopan nangkhibi report laikre Maruina hauzik fawda Manipurgi Chief Minister N Birenda Unified Command gi koi authority si PU Hamatamda Hajipauda Pibangam Davi Wahum Lakpa Hajipauda Chief Minister da Habadi Unified Command si technically Chief Minister na Pahum Thokpa Dumaba post amani habatare Adubu Chief Minister na Pahum Thokpa post Matarasu Mama Dagi Mahna Irang si Thork Matamda Ahuba initial phase da Parambadagi Koi roughly Koi 2023 gi May May 31st adai Unified Command Chief Minister ji lokhoga khoi Security Advisor Kuldip Singh da Unified Command authority si sinakibni hoji fawda Sorokna Thatra Mangarom si Manipur Chief Minister N Birenda si khoi Unified Command oidaduna hoji fawda lakpani maramuduna suk sangla matam asi demand tawdraga habadi miyam gi makai dagi toan civil society organization makai dagi demand tawbodi tawjaraga su maroina khoina hoji matang si yengba yabsi Chief Minister Lusingba ruling MLA sing Makadeg issue koi meeting tokible kre haukiban wikrani mangda meeting adu da resolution ama lawkiba resolution adu da public ta yam official oina phongdok pa leitraga su high resolution adu da thamba wafam si Chief Minister N Birenda amona Unified Command si sinagadab ni high wafam si resolution lawraga koi gi Chief Minister yauna koi MLA minister sing yauna koi governor unaduna high memorandum asi serol si governor da pisan ki wafam su laikra wafam ni adum high demand asi Mahiroina tanbu oiro lenga ki maikedi ki tanbu oiro demand asi hoji fawbada koi ki Chief Minister da pigani natraga piroi habasi sapchana khangmangam daba adubu governor gi maikedi gidi high Unified Command si pibangambagi authority di leitabana morga koi gi indecisive oina hoji faw leiba maramudana wari film sida Unified Command gi indecisive of Unified Command high hiram sida ngasi pengus ki mano ji khanana topic silo ko sabani ngasi gi topic asi dakhana newi dong te Impact News ki studio da langsin da library ba panelist ngasi ai chaktak sage ai ga yedek thangbuda library basi oza MOBI channel journalist ni oza MOBI bu hanongta da taram noksari oza MOBI mathang da oza MOBI ga hek thangnana library sina gi oza KHURAIJAM ATHOUBA working president IPSA ni oza ATHOUBA su taram noksari and last but not least koi gi ai ga yed thangbuda oza ATHOUBA gi hek thangnabda library basi oza PUYAM TOMCHA president all Manipur bar association ni oza TOMCHA su taram noksari yan number of questions si oza ATHOUBA laksa tari oza ATHOUBA koi gi Chief Minister gi paihum thokpa haiba tari as a Chief Minister moina liba ase gi Manipur state Chief Minister moina paihum thokpa Unified Command gi authority si koi di more than around 15 months Chief Minister degi lok thokna hoji phawda Security Advisor Kuldip Singh na Unified Command gi chairman authority oidon leiri adubo inau no na handakta Mahiroi singi maikadegi high river demand asi nauna lakpa aduga khoina miyam na ngangnariba media report sing su tawnariba government ki maikadegi maroina Chief Minister ruling MLA sing minister sing yauna warif lauruga amuhanna Unified Command si Chief Minister pigadabni hai wuhom lakpa sida Unified Command si hoji fawda pibangam dabagi indecisive oi wafam leirisi kari gine lobi zatho hamato yana hanbada ai larpana hangbiri do adugi exact answer do lakchadringe da aina kanomtang situation amtang aina thamjaning mama lei number 1 da hojik leriba Manipur gi yamna charang ba situation haitare ngarang na handagi develop tawai ba sigi stage da mayamna koi khangodana horokiba Mahiroi gi achauba koi gi movement nama haitare campaign nama na Unified Command gi chairman dena tai tangai fadana irang si lakshan na ba haidi koi Manipur da hojik koi chinkur ki narco terrorist foreign militants mayam yaura kanda koi gi lebak sida lan dasalak gi sigi kenchen oma koi thatara manga hena changjalak pasida masigi pochi sumaina tawraga de koi resolve tawba ngambi yai haibagi miyam da leiba
expectation amada yumpham oirakanda certain set of demand ama tawrakanda hoji sudden eruption ama tawrakanda akan ba pressure ma lae ado sigi yakan langi charak sida akoigi kanona akoigi state sigi akoi governor na station thado chakhibje tawbe masi kitang akoi masi appreciate tawning de maram di kaino da oi magi atopa assignment ama leram basu yai tawbe ai but Manipur da hoji thoiba irang sidagi hena atopa mafam da kari atopa akoi mana governor charge loriba Assam state ki sida kashu thoidokpa henba irang kashu leibagi akoi ta de ko aduna station thado ko phalawna chakhiba se irang manung sida masi ai kitang masi mai kitang akoi appreciate tawba kitang akoi wale na main thamjage number 2 da Manipur da hoji unified command gi chairman ki charge loriba security advisor ko then magi immediate akoi head of akoi police ki executive ki charge loriba akoi DGP haiba makoi ani na masigi responsibility Manipur da thoiba sigi yamna turmoil situation sigi responsibility si completely moi ani gi kano makhada moi ni gi command or moi ni gi akoi meeting makhada completely moi ni gi laigraba ne ba ko ado makoi ni sidi akoi almost 15 months akoi we have tested natra 15 months akoi yenga lakre hariba sigi 15 months sigi moigi handling of this situation si ineffective oire masi kaimta ahong bamta purak khidre chumnagi just moi name sheki oina chum laibagi type ta lae habasi madi akoi miyamna loina ma urabani aduna maram oira kanda haukiba akoi numit kharani gi mamangda nane koi kokomi gi site gi su DGP masada su then security advisor masada su yamna akoi kaino oina yamna polite oina noina smaina matam khara sida laktana smaina tobi bisi ko yam phare but thabak ki oina di noin tori pochina di kaimta koi result chi ground da laktre hena sum irang chi tha tra nga hena prolong toro leibisina akoi kidang hena matik chaba noidagi kitang hena muk tawbang ngam mi atopa mamu akoi yengba pame adu noi resign to biro se akoi masa masa da che pi khrabne official oi pi ni akoi da madugi akoi receipt dak nong loi lei moi masa da akoi students group ki angang sing chalna moi thillurabne akoi coordinator na sign tawraga ko aduna adugi level da miyam da makoi gi mathak ta there is certain amount of akoi dissatisfaction on their akoi gi discharge of their duties moina toriba moi mathausi ineffective oirakpa kaimta mami tarakta bhai tare moina thabak se kyam phajana torige si mami tarakta bagi pot ama leirakpa aduna masina maram oirakanda miyam da pen da basi sum tam tam nan wangkhalakpadagi akoi hujiki chhatra singi iho ma akoi kangudana irap tore ara hairiba pochi lakanda akona yengadori sidi miyam da hujik unified command si moide lauthoga chief minister da koi hanjal lo na hairi se masi akoni yengbe ya di kaino da chief minister na unified command gi chairman namo oina handagi irang sida mana command handle doge habise koi kanamtana koi masi changyeng si sungeng yeng hodre ta sengbadi state ki few days khadi ma na few days to di ahan bagi torokmo tun di kaimta madugi kai hatare decisive oiba decision lobu ngambagi por ma kaim nangdring da dum already dum kaina togre hatare adusu akoina tajaba pawda akoigi DGP matamdu da DGP oirambaduna phone bo paikhate hedana ko andana phone to paidaba meeting ko uda lakhidabagi tonganba por ma khak leiri haitare ana adai matamduna ma oiraga situation si handle tawna na bhona bada magi rightful state na leijagada ba state na public order amadi magi akoigi akoigi police law and order gi post di completely masidi democratically elected government sigi head na state ta completely magi sigi monopoly or magi autonomy mon leijabane ba sigi post si center na kai hetare masi akoigi namfu da lawthokoni khangde karindu toroga lawthokanda leihibase masi akoi miyam na su aroi boina kai akoi chief minister da muktang masi piraga magi command makhada whole security arrangement si kamaina tauge habisi jo koi muktang yenga matungda madai da kai gumbai koina adugi trial sida kai tare mai palak taba or oridabagi phibam laga di tawbi adai tagadi akoina dum another akoigi form of ko regime change tawbara natra tawbe option ama thina bagi lambi ma miyam da su kai tare rightfully
or koi judiciously akoina decision lobda akoi da su yamna pangan oigane ba natana maram chadana natraga chap chapa akoina maram ma pidana adu tore panganga hekta pham silo haibase political party na haibdi pakche ko adu ga akoi miyamna hekta akoi miyamna khallaga thagat khraba mihut ama hekta lokthok pai se proper trial ama public ki miyam gi akoi gi wild kati nam tan chappa kanda chap chana madugi justification du putho kanda maram du phajana piraga tawbi ko decision du lawraga di adu ka di maram chai haidana lakane ko ana haibe wani koi chief minister si akoi miyam na ma on the unified command ji piraga mana non performing akoi gi chief minister moina mu leira aba unified command chairman moina mathau gi tawbu ngamak tai matam da akoi miyam na yam phajana tawbi chithi im tawraga na akoi nang sum test tawre si yoraga di nang potha biro na haibadana ma pham thadok tab sungam moy yam noi je oza thau aham round gi oina dai da oza thau gi matang yam phajawa matang se khoi gi maroina hoji manipuri oi ba tang loi ta da film sida recently khoi gi ngarang nahan dagi hona hoji chathari ba series of khoi gi irang ha ba da si leina manipuri governor na khoi gi manipur ma ki manipur state thadok ga khoi gi station thadok la sakhiba si yamna nungnang ba yamna pen da ba dum phongdok pani adu ga lon hoji mahirulup sing gi makadigi ton CSO sing gi makadigi unified command gi chairman si chief minister da amona PU haina haiba demand si nahuna na amuk sangjal iba demand si gi maru eba pandam si marina haukiba 2023 gi May 3 gi thorkiba irang si kui dana haiba tare khoi chief minister dagi khoi unified command gi chairman si lokthok khibjuna moraga chief minister gi makhada khoi proper command amaga loinana irang si laksin na bagi ma ki adung ba duty si mahu pana pangthokpa phangki da budum moraga ma ki sab duty irang si lotion mangam na ba ma ki command makhada irang si lotion mangam na ba unified command si amutang sinaraga khoi yeng bam di tangai fadi habani kai gumba mahna pangthok ngamaga fare ngamdraga miyam gi atopa alternative way ma option ama thiba ngambagi tanja amsu lobagi adumuba khudong chawda phangani habani yam noi je matang sida ina oza tomcha sa laksun jo tomcha unified command gi khoi demand si khoina governor da taksallaga phangadri bra khoina WAC unified command gi WAC kanada taksallaga center no obviously center da gi di khalakada ba center na approval la kan da tawgada poni edu akhoi gi di governor na traga di swai da di leitabni na through governor khoin taksilli karam we da changjallaga di mai pa panganguni khali aduga unified command si tasing na chief minister la phanglaga di irang si laksin da ngamgani haina khami bra kamai yim bra ai masi matang da ai gi opinion se hajaba ta targa di Husi akhoi gi leiriba Manipur da leiriba problem si akhoi unified command si chief minister da people na tra pi da ba ba si ai di masi this is not the issue de kare no ha ba matam da husi cookie gi ko narco terrorist ha ge ko moi not as a whole makhoi na husi akhoi gi tawre ba thaba de atam na akhoi mitai haiba ja chi muthat ka da bani ko hat ka da bani ha na changji leiba khongjang asi ki matang de ni masi yam maru ina ko akhoi yeng de bisi nahan drone bombing tawgre di mathak ta missile ka pakre masi kamaina thingna ga de ga habi pochi ne mam lu ri se adu hoji unified command si matang de aina ai gi opinion de ko 3rd May de gi irang si lap ko matam de gi 3rd May gi nungda 4th de gi di moi sipai thajal kre masi kai gi na ha matam da 355 ki makha da ngasai external aggression or internal disturbance lai bata targa di state government na mating pangu hai bani ba state government se command se ko according to rule of law matungina lebak si pambi yana ba mating pangu hai bani admasi lakpa matam sida masi gi part amo ina khoi gi lebak thiba ha gadra lebak phaba ha gadra chief minister gi in fact command se lokthokre aduga khoi gi kanu su sinjal DG se adu mamangda ma singre pandi pusalaga ko diga topa mana ma khoi chief secretary ngani na tra ko si singre do tasena ta di masi gi poching je khoi gi kanu sa khoi na moina phanam na thamina tra thamde ha ta ga jai di masi tribute ba ki makha da lakpani ha basi khoi ui mam ni kanu da hoji sipai ji lising humbu humdra mung chang chang ram ni ngana ju lising ani mung chang re ko ana si matang se na hajang ndi kenu ha ba matam da si bau da moina tawrei si sage khoi na uba matam da khoi gi kanu gi performance the performance of the kanu se khoi gi hojiki leiriba khoi unified command ge performance masi nil ne na lawi nil na te minus chale maram di kai no da hojiki khoi gi Manipur si khoi hanjan na so haire mase khoi chai lising ko khoi sing tam se am nung sina na ko communal harmony ama kaida na am nung sina na lerpani matam gi kai irang khare leba tar ga jo adu sumoi masing gi manung da leba irang na mani ko kuki paiti se hanarib ni mayam changna khoi khami ni phatte haidan ko samadana lerpa matam sida ngasai gi khoi gi thuklei bisa ta sengna hai tar ga di ngasai gi unified command gi mathok je hana sum tormi ko chief minister oi nganda ngasai gi briefing je tum pieba atmai to na yam lu matam sida di unified command gi ko charge pu bire ba mana
briefing สิปีกันเนี่ยค่อยซีต่อเลยนะแต่เขาจริงๆก็ไม่ต่อเลยครับมันจำได้ก่อนค่อยกันเนาะอีน่าทบนบดีห่วงเดย์ไอ้ที่ยำสุกเฉลี่ยขันเลยมันจะห่วงเดย์มันที่สุกงวิสุกเฉลี่ยไปเห็นเลยพี่มันจะพักกันแล้วพี่มอตามานะใช้ท่าตระก็ท่าแก่สุดท่าตระมังมุกก็เรามันตระทุกปุ๊บก็มันทำสิ่งนั้นนวิสุกเฉลี่ยไปเลยป่ะอันนั้นที่เขาจะค่อยดีมันจะแค่หนูให้มันทำตัวเซมิเนสต์ยูนิฟายกับมันสินเอาให้บิสติยาดูสมันเดย์ตัวกันว่าสินเอาตาตระก็ดีเขาจะนี่เครดดาวน์ตัวมันทำมวยคอมมูนิลเกี่ยวกับพอทำหลักกันเนี่ยอันนั้นนี่นะก็นี่มิเตยนั่นมันก็ไอ้พวกเขาจะหาลินี่ใครตัวกันเนี่ยก็อันนั้นควายที่มันรู้สึกแค่หนูเขาจะยูนิฟายกับมันจะคุณต้องชินดูพิโอเขาจะมีสมาธิชุนจ้าเดรมาปุ๊บสุนงงมเดรชิปเซกเตอร์มาติกชาเดรเขาจะดีจีเลยสิ่งมาติกชาเดรอันนั้นมันชินดูพิโอมันชินเนี่ยควายมารู้เลยชินแล้วก็เขาจะมีเด็ดเกรดดาวน์มาเขาจะตัวมันจังเงี้ยมันที่กันว่าตั้งแต่ก็กันนู้นบุตรคุยมวยพาบุตรว่าพัฒนาสิ่งตัวก็ได้ดีกันนู้นก็สารพัดกี้กันนู้นมาคุกอารมณ์มันน่าไฟแรงตัวง่ายตัวเขาตั้งแต่มาบุกตัวก็กรีพาดีนู้นมาจะเสด็จเซนก็คุยลานทุ่งเนี่ยน้ำเซนบันนัตระมากี่ตัวสิ่งแบบสิ่งเช่ใช่แค่คุยกี่ก็ดีจีมาก็ดูเลยแกอินุบัติกับมันกี่ปูริบะกันนู้นตัวก็ security advisor ให้ตาเลยก็มาคุกตัวนั้นก็รีบพิงปีเรื่องแบบงั้นสิบอกตัวงั้นสิ่งมัน silent โอ้ยสิกันกัน why is silent तो गवर्नर को इन दी तसें हाय तागदी याम नुंगाय तमदि केनो असो याम लुग्रो मतम सिदा गवर्नर से अतु की बगी स्टेट अमग से चार्ज पुबो मतम लाब से दिस इज ए वेरी सीरियस मैटर मणिपुर से लुमना लौबी दे हाबी वाखन मखै लाकदोरे बको अदुनदी मा स्टेशन थादोक कुमजु थोकते अदु थादोक तारगजु आई सिगी दमतने चतपजि तंग खंगन बमदि तो सिदा ओजा तो याम फजबो हम थंबिरि अदु अखोइना मियामना पामिसि होजि ओरिबा अखोइ यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन security advisor Kuldip Singh si magi performance nil chatle masi mana tawri post pen dab dagi miyam na si unified command ji change to si minister sino hai bai hom line demand si line demand si mai pan ge na traga tohon ge mai pan ge hai tar ga kan mo we changjal ga di kamai pa kan ya ta sen ha ta ga de yam phaje han changjal li yam phaje ba to bu bu akoina kitang ko violent oi ba पोट खरा को मधु छात्रनदी तब मानते अदु खरा तौबदु फतब वाने दन कनो ना अखोगी छात्रन चंगल अल्टीमेटम पीदन को पुंग कुम नरिगी मंग याम समना हाब पेन दबैने बा हाइदो अदु याम फजे बा इट इज वेरी नाइस अदुबो अदि फजब पोछि ताम मतमदा सिजनरिबा पोचे सगे मरमदि कइनो द वायलेंस ओर पता तारगदि याम समना हाब द पेरिफेरी द लाइरिबा अखोगी को सिक्युरिटी सिंग अखोई मयादि पुसलकुम चंगेबा पेरिफेरी ददि हौजि अखोई को कुकी ना अटैक तो लेत्रिबा अदुदि याम समना हाब द मुन्ना यंगो मतम द को ngसागी अखोगी डाइवर्सिटी टैक्टिस अमा दोना थोखरगदि फतब लेबा ngसागी याम समना हाय मयोन सिदा अखोई लांग सिने को अजाते मताय द लेबा अखोगी सिक्युरिटी फोर्स को याम मरोना स्टेट सिक्युरिटी सिदा लाक प यारमन सिदा आर्मी थाजलोबा सिपाई थाजलो लान थोलकदमिना असि चिंगथोरको मतम द ngसागी मपान से कना ngakpi गदे को अदुनदि अखोइना कनो तौबो मतम द को अखोइना यौसे हौबो मतम द ngसागी डिमांड बुदि याम फजब को अदुबो हौरिबि यौसे मन होइदना मयाइदा ngसागी अखोगी को मयाम से ngakपगी मोंग द पुसलको द अखोई इंटरनेट बुगांग थिंगेदना को इंटरनेट थिंगुसना सोरिसे कनो द मोया द कुसी तौदना पक्का थागले को अखोइना मदु फजना अखोइ मदु याम फजना ट्विटर द कइदा अखोइ मगे फॉल्स इंफॉर्मेशन जो अखोइ थिंगबम चंगे को अदुनदि मसी तौबो मतम द आइना याम कना हाइजेनिंग बुते को अखोइ याम नोवाइतब जे हंदक के इरांग सिदा अखोइ मरु ओइबा सीएसओ सिंगसे मोइना को चौकी मतिक थिना nganगरे मसी पेन दबगी nganगबो ओरबदि यायबको अदुबो मो अखोइ nganगनिंगदेब अखोई इमुंग अमा फतेदना इमा इपासिबो अखोइ हेक्ट को कामपे थांग ngang बचै बायबसे मसी फते सीएसओ ओइना म थोलैजे मोय हौजिक लैजे मतिक चाद्रगा म सेमोने येंगगेनि नत्रा अमा मो छिनबिरोबा मो छिनरिबदि सीएसओ सिंगला अखोइ सि तहनिंगे नत्रा सि तहनिंगे हाबदि तोंगामबनि अखोइ चीफ मिनिस्टर जो अखोइ मपि मपानिने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिगदी तौयु सिदि तहनिंगे माने यूनिफाइड कमांड पुद्रबाउदु यूनिफाइड कमांड की मीजो नंग थबक फजन तौद्रे नंग तो नत्रगा सेंटर दा सिनु पासे म सिलो हाबदि याइदना some times the laxing we see mahiroi sing na taliba khoi demand si marum saba adumba lebak kanna gi na changchen demand ma oi have si the film mudim acceptable oi bo home oi adubu asuguma ba lebak kanna ba marum saba demand changchen motam da khoi police security person sing ma kede gus ma khoi da ka hani harassment bi ha ga da fu chai ba tan gai ba to si justify oi lo bi mase adu na extra hajeri do talibu potu da yam samna sai jege ba ko mase tawle potu da nung yaure ama yaure याम समना हाबदा करिगुम खरा चतप तारगदि सेनबम दि चंगिदन नत्रा सेनबिबम चंगि सेनब चंगब मतमदुदा ngसाइ जे सोमना खनरा लान कापनदना तौदना लेरे मोय सेनना मगिदब अखोइ पुलिस चंगे नत्रा सिक्युरिटी फोर्स चंगे मदि इरांग जे हेंजले हेना कोक्सनबम तारे अदुनदि हौजिक थोइबो थौदोक्तुदा नत्रा पोसि करिनो हाइबो पोदम खक्तंदि लेदना इन अल्टीमेटली जे ची इरेगसु तौबो याइना नत्रा ची इरेग तौबो याइ नत्रगना आदा
अखोई दिल्ली द चंगा आदा तौगे हम सबना दा हुजिति खै काना बजि कैनो दा हुजि नेशनल मीडिया ने पिकअप तौबिरावने बा नेशनल मीडिया ने पिकअप तौरिंग दा अखोई नेशनल कैपिटल द चलगा वाई अखोई करी गिदम ता आदा लांग दबनो बा नेशनल कैपिटल द चलगा अखोई बॉम्बिंग तौरे ड्रोन बॉम्बिंग तौरे अदे अखोई हुजि मिसाइल कापसले मणिपुर कनबियु अना हाइबसे आदा हाइब मतमदा हुजि की नेशनल मीडिया ने लौरोइबा को इंटरेस्ट की लेबा मतमदा असाने फल क्याम कोइन मिचंग चंग दुनो सोमदा असाने फल हुजि एक्सपोज तो बहोराबनी अदि मथक हुजि की ngसागी लेबा असाने फल की डीजी ओरमब्रा अदुनागा ngangi फोटो हुजि मा एक्सपोज तो बयाइबा मा सुमना कंदी मा करी ओजब फंगदना अदुम ओइदब ngangi no खुदक एफआईआर पानबि याइना ngasa हाइजब तो करी मुइबाना करी सेंगो ने डीजी ने सेंगो त्रि करी नो अदु सिक्युरिटी एडवाइजर सेंगो त्रि करी नो सिक्युरिटी एडवाइजर से कम्युनिटी में मिसंग चंगब्रा असिगी पोचे मा हजे आंसर तौगदबने मा करी ब्रीफिंग पीदबनोबा एसे सुमाइना कापै जे अखोइ सी तौरे सी कापै सी मा नान आद चतप माली को कनोदा चतप माली को नते कनोदा बोम काफम दो कोकटुक चले कोकटुक चलगा कैदोगे मा कैदोरमी अदुगा कोकटुक न ओइना मोइना कनो गोमिंग ऑपरेशन चथा लेरे नत्रा सी तौरिबो पोछि कैनोबा खोइना नुआइतबा वाजे जाजा याम ताइबको कोकटुक चतप मतुमदा करीगी मोइना मतम मफम दुत लेरबा कगे सिक्युरिटी पर्सनल जमा करीगी सैदवनोबा आर्मी मनाक नत्रो लेमुखोंगी मनाक नत्रा कापैसे मा लेमुखोंगी मिदु संग चैरमब्राबा नत्रगना अखोइ सुमाइ तौदना लेमुखोंगी मिगा अखोइ वारी सारे मतुमददि थोलोरेना अखोइ पीपल दमा एश्योरेंस पीबर हाइब नत्रा पीफम थोइबको अदु पीदे अदु तौदेबा यस अदुना हजि अखोइना हाजिनिंगबदा नीड ऑफ द अवार्ड से चीफ मिनिस्टर नसु मंगोंद सिनै हाइबदो हाबिगनु सिनोदा हाबिगनुबा डोंट डिमांड दैट सिक्युरिटी एडवाइजर सिलो सिंद्रगद आई टोकने हायोबा अइगोंद पियो अदना तरदि टोकने हाबदि मसागे ओजब तामदसु मालिको अदु लेबा की थबक तोबुसु मानदेबा अदुना दे हाइबम तमदा हुजिकी नोइना सेंटर ना थाबिरेबा सिक्युरिटी एडवाइजर मतिक चाद्रे चीफ सेक्रेटरी मतिक चाद्रे डीजी मतिक चाद्रे अहु मक्सी सिंदो ओ सिंदा तारगदि अखोइ को सी कंडीशनल ओइना पिउने कंडीशनल ओइना रिजाइन तोबा अदु अदि फजनेबा अदुना ता अखोइ दे पिउदि सुपि पिरोइबा मरमदि कइनो दा याम कन्ना को कम्युनिटी अनि खन्नगिदा मंगोंदे पिरोक्वाइदि को सुपि पिरोइ वेल याम नोइजे जासन तोमचा थम्बिउ हमसी याम फजबो हम हाइबा तारे मरोइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना को यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन से अमोना पीयू हाइना तानबा वफमसी मरम साफाता बाय तारे लेदिबि इशू सी कम्युनिटी अनि मरक तो ओइबा इशू न मरम ओरगा पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर जी मसामक्से मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइबा तारगसु चीफ मिनिस्टर मोइना मा यूनिफाइड कमांड से पायम थोकपा तारगसु मैदै कम्युनिटी बिलोंग तौरुबगी अदुगुंबा मरम सिना मोरगा महक्ता पीयू मतमदा खोगे अरानबा प्रोपेगेंडा अमा लाकत्रा हाइबगी वफमसी लेबिना चीफ मिनिस्टर नत्रगसु अतोपा हजोजिक पाइरिबा यूनिफाइड कमांड कुलदीप सिंह यूनिफाइड कमांड चेयरमैन कुलदीप सिंह डीजीपी यावना अदुगा लोइन लोइन कोई चीफ सेक्रेटरी सिंह सी मथौ बसक फजना हाइतारे मियांगी याइफनबा फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल तौदबनो मोरगा मखोइसे सिंदोकपा मथौ ताइ मखोइसे सिंदोकलगदी हेना बेटर वे लाकपा याइ हाउ हमनी वेल सी मतांग सिदai ओजामो बि लाक्सन मिसो ओजामो बि चीफ मिनिस्टर द यूनिफाइड कमांड पीबो हमसी महक्ता पीद्रगसु यूनिफाइड कमांड स्टिल हजि ओरिबल कुलदीप सिंह सिंदोकपा तारगदी मियावना पामली पोस्ट खरम खैदे अदुम अफबल लंबि लाकनि लोबि प्रकॉइंग बि होय मा सिंतो हाइबगी अखोइ दाबिदुदि फंगनी थबकदि चमानगनी साइदा आइना कितंग अमा हाइजेनिंग से एग्जीक्यूटिव न तौरी थबकसिदि लेजिस्लेचर सिंगदुगी डिसीजन दुमोइना थबक नोंदोगने डीजीपी वगैरह चीफ सेक्रेटरी वगैरह कुलदीप सिंह वगैरह व्हाटएवर मोइंटर से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सेंटर दे पिरेबा स्टेट ने पिरेबा हाइब साइदा अखोइ कन्फ्यूजन अमा ngada दे थोखरे मरदि कनोदा डीजी हापा चीफ सेक्रेटरी हाइबसी अखोई स्टेट की चीफ मिनिस्टर की पूरा कन्वेंशन दे लेबा राइट ने ममदि मागा थबक तोमिनगा दो मागा खुचानागा दबा मागा खुलोइनगा दो मी हापसबाइसे मंगोन पीरिबा कॉन्स्टिट्यूशन पीबा शक्ति ने मरदि कनोदा सीनियर मोस्ट ओ मरी लेबिदु मनुदा करमना चीफ सेक्रेटरी ओरगा आई थबक तोमिनो नुआइनी करमना डीजीपी ओर थबक तोबो नुआइगनी हाइबि माइ मखुत लेबिदु लौथोखरेबा ngadaना आदि गासाइ कनसु पंबिरे को कन अथोबनुसु पंबिरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 7 यारिबा अखोई स्टेट लिस्ट है दो मदद पब्लिक ऑर्डर ने यारी ने पब्लिक ऑर्डर से अखोई हुजी लेबा असोबो इशू जी पब्लिक ऑर्डर मनु चले अदेगी पुलिस है जो स्टेट की नि सेना नंबर 2 दे पुलिस यारी पब्लिक ऑर्डर सेना नंबर 1 यारी ने सिगी सेंटर ना स्टेट ता काइमते तहनना थमदौ अम तौरी अदेगी अखोइना कुलदीप का अदेगी डीजीपी का मथौ तौद्रे हाइसी सेंटर ने फायर को दुदंग तौबा एक्सटेंड हाइबा तौदबरा हाइबा कोसिलम जुतोय अन सिगी पोस्ट लाका नति हुजि लेबा पोस्टिंग सेंटर ने पामबो पोतो द मोइना एजुकेट तौबो ममीम दाय अदो हुजि कोइगी कनोसी सिक्युरिटी एडवाइजर
adagi unified command ji chief minister piring kharasu Indian army sing paramilitary force sing laiba mayam ji center na ma hai taru hali kam do loy yes khoi maru ji adagi lakpa order du ne ba sidi aina hanjan hanjan hai raba Deccan Herald na handaki me 3 da phongba paw amada akoi gi CRPF personnel officer ma hai tare mami gi pandre adun hai je hojik leriba irang se locham bada Indian army ga CRPF kuna say wala ma phadana changani but we are waiting orders hai order pi da bane mo da and akhoina pami du di drone capsule iba missile capsule phom du da crackdown do hai bane adu ga de khoi satisfy ho ga bane moi nu sibuni sidum de micham da drone ka pa si international law ya de adigi kano ka pa missile ka pa si satna de oi khana ba gi thang tian kai khara tong la khren aduna amani dina ana sigi po si tawra abani madu mata de crackdown to si tawhon na thami sigi larger game ama akhoi ne sai de pangai ha bi si mo nu ai ta ba larger game ama khakti laibran khale ba larger game du gi part ama ne ba adigi tomchan tham da yam janing mam yawe unified command si piro ya du ma yang clear ni aluga low ge tan ni har ga di governor tana sur mo me dili sa ja draba bhara li ta wagera chief minister khar ne mele me ne dili the home minister da akhoi me am je loi resign daw ni hai kanda moi ta de roi ba adu ta de ba adu taw de ba akhoi ge ball chana ba da goal post kaw dri bo bo ba adi amana aina yam to ina sima tang marak tin sare jang obi aina hang jani musi khoi gi unified command chi chief minister da piba yade piba da khajik gi matang sadri haina bu lo bu ra su chief minister na taba atopa khoi gi bias oil haina khan ba atopa community amadagi unified command chi minister amada piba gi aya badi leitabra kai adu makti kana de yaude khoi gi magi lei riba chatna ron sida home pai ga di ai ko home du pai pi dra pi ro dra du sai sidi am chani na ba okay chief minister na pai ba home in charge si any minister am da piraba anu anu bitham kom jangi adu targa unified command si home pai minister si da pai ba yabagi possibility lei mardi se hojik suna security advisor lei se DGP ki makhara thak tok dong leba only thing magi mathau di kaino da coordinate to bune ba nes akoi gi ga center gi lai ba sipai myam jiga state police ka kamai thak to win ga de ge do adu gi coordinate to na hapa ine ba adu gi coordinate to dong pa do na se sona ka da CRPF darkar le mana DGP do na mon har ga mana CRPF do hai de som chang de adu gi coordinate to na bui wa do ne ba adu chief minister sina community mo ibani na adigi atopa community ga khana ba chief minister community ga khana ramni na mongonda kari hai tare lani ngani have du ne ba ada live poti unified command sinba sinda bu na te solution je BJP gi manung gi solution ne BJP gi MLA tare amana Manipuri to khai ta gya hai BJP gi MLA khara amana Manipur kai bi aro hai si settle to ju ge no si han settle to go dong ne adu de si settle der moi action lo gera Manipur to gai na ba khoi pun wari lo jera ge bo hai gera Manipur kan ge dong ne no wari lo ge bra moi in order the thamngam driu jo ba adu wari sa tar su prime minister ko bu sa do kana le ge Manipur ge chief minister yaw na honorable MLA sing minister sing adi kuki gi minister sing MLA sing kauraga ei tha man da tha ma khai man da no si lo chalo hai ka da moi loi ki do po ne prime minister tu in pham lai thok ra home minister ma thok le na home minister su ken to bi dre adu or ga di issue su hengal ka ne ba issue si hengal ka da ge da kuki singi di irang ji sum henglenge moi gi demand sum nakshale manu ke no da se nan drone kapsale mi sire e khoi shaure shaure mi khoi khul hale ari gi jiribam da tumle bam sanghila hale shaure khul hale ari khul hale mi adu so open chen thokna bom san dam ne adu di nusi da ba shaw sum hengle idra se hoji moi national media kan laure ni ex serviceman ama hale na sengwai de gi laga kano da kangla to mi de phar pura ha le yam kan propaganda tawri ne oh phumlo area phumlo village da ma whatever when you want to lai poti propaganda gi pose adigi nahan drone copy su moina justify kamai to ga sin national media da moin to rin ko moina kamai justify to ga kan da churasampur ga khoi gi kano ga ka phobi ga phawna ba lambi si da moi gi mi chat pa da ambush to na ba hona ba de gi moi retaliate to pani adi atopa ka bo na ina khoi gi maitai ka muna ta pa da haite da ta san mani shimaina moina tongan ba kano ma ama propaganda ma am tawri ana sigi posi sum changai di sim basing hangala kane ana sigi posi center da sangana bo hotna ba gi mami ne wojik tare je okay lo sing di yam teno matam da lo same ba poni he hor baga
से चीफ मिनिस्टर कौरीनी अदगी पार्टी प्रेसिडेंट कौरीनी अदगी स्पीकर कौरीनी कनोनी तोंगानोबा अखोई राज्यसभा एमपी कौरीनी मिनिस्टर अमनी कौरीनी मतमदुदा फजना इंस्ट्रक्शन पीरेगा सिंगै तौदौने अदु तौद्रेबो अदु तौद्र मोइदा नंग यूनिफाइड कमांड लौथोके को आई हाबी याव को हाबी पोट चटखरेबो वा खर nga खर धप तोरगा थादोरागा किहनमगी पोलमा अरे हुजुसु अखोइना साखीमक्ति लेबदि नतेको अखोइगी इरांग थोमदागी एप्रिल के तांग कुंतरेता चुराचंपुरदा जिम मै थाइदना अदुगी मी फाबा मयामदो पुलिसना फाजबनी इरांग थोबा अखोइगी तौदो फाजबदु बीजेपी की नेशनल लीडर अमा लागा थादो हलेबी पोलम थोलेएबो सिक्राइबोक्स मी सुमदेन अनदर कनोनिको अदु ओरगदी मखोइगी एजेंडा अमदा थबक्सि तौरिब्रा मधुगी एजेंडा दो अखोइगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मकोक्ता ngaliंगे खंगौदना येस न हाइदोरगा हुजिना हंदोबो याद्रबो अदुगी पोट तारिब्रा हाइबी क्वेश्चन थोलेबो मानदि कनदा हुजिक फावदा दिल्ली द चटलागा मखोंग थिनबो ngamdribo ओके ओजा उबी हम नुवाजे हम रॉन्ग गोइना ओजा उबी मरोइना मणिपुर की इशू सी सेंटर न लोशन गे हाइबा तागदी अदम याम थुन लोशन बंगम पोटनी हाइबा सिमा मियामना अदम ngang लेबो हमने अदुबो हजि फावो लोशन न लेसिनदी अदम इरांग से सांगता हनबगी पामबगी वहम दुनी अदुना इरांग से लोशन होनबदा अदुगा यूनिफाइड कमांड चीफ मिनिस्टर अमन पीननबो बु ओइरो नत्रग अतोपा यूनिफाइड कमांड सी अतोपा मियोय मदा सिननबो होनबो ओइरो मसी सेंटर द सटलगा सेंटर गी एखोय मरि लेनबा कोई यूनियन होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सिंगबदा थोंग थिनन तक्सन बदु मथौ ताय हेबनी स्वाइदा गवर्नर द हायरगा कोई ओइथोकपसि वागनी ngमोय हायबो हमदुनी वेल मतां सैदा अतेन ब्रेक अमत लौजगे ब्रेक तगी याम थुन हंजरके इम्पैक्ट न्यूज बु मियंग तादले डायग्नोस्टिक की लमदा चाही निपु हेना मंजिल थाना लाकपग लोइनना बबिना ग्रुप न मियांगमी मफमदा लांथोकचरी अनोबा अना लाइंगी पथापता कंपैशनेट हेल्थ केयर स्पेशलाइज्ड फील्ड कुन हेनबगी खंगफैरबा एक्सपर्ट सिंग ग तानतुन मतम ख्वाइदगी लुब ट्रीटमेंट दगी होरगा पर्सनलाइज ओइब ट्रीटमेंट पितन अदोंगी हक्सल फगनबा होनबा असिना इक्वेगी पांडम ओइ अदोंगी हक्संग फगलपगी खोंचता नुंगाइबा अमदी अफबा लाइंगी चक चारबा कानबा लोबियु बबिना हॉस्पिटल वेयर होप मीट्स कंपैशन अदोम कलेन की मैसा मरकदा असुमना हुमाय हुमगा लेबा पाम्बिब्रा नत्रगा असुमना नुंगाइने एसी मनुंगदा रिलैक्स तौरगा अदोम की डेली थबक तौबा पाम्बिब्रा असुमना रिलैक्स ओइना थबक तौबिनिंगलबदी मेजो हप्ता एसी ब्रांड मखल सुना लेजरे लोन की खुदोंग चाबसु लेजगनी अकुपा मरोल की दमक लेंगसन बिरक्सी मेजो हब कैसामपात कोंजिंग हजारी लेकाय पोजिट सांगाई एक्सप्रेस Welcome back. मैं आम्बू मनहुन द अमना तराम नोक्सरी मनहुन द ngasi खनमि टॉपिक asi indecisive of unified command हाबनी मरोइना unified command si hoji fawda unified command gi chairman si Manipur gi chief minister AMBA and the P natra P da haiba sang si hoji fawgi oina chapchaba decision ama ware leitab sin mar moraga chief minister da pibam thokpra the karma mong da sangsila gi P gadori ado chief minister da कोई यूनिफाइड कमांड से पी तारगदी मनपुर इरांग से सोल्व तौब ngमगद्रिब्रा हाइबगी मतंग दुनी मतंग मथंग क्वेश्चन सी ओजा थौ लाक्सी ओजा थौ बंग साइदगी खोनि नरपसिदा खोगी चीफ मिनिस्टर दि यूनिफाइड कमांड सी पिरकदौ मानदे हाइबे वहम सिम लेरे अदुबु करिगम पिरक तब तारगदी अतोबो वे करि लेइ लोबी पिरक पिबम थोए पीदे हंजन बाहायबनी को पीबन नते होय अमो हंजन बाहाय तारे होय वाही अदु मोर सी दुमक तान लागसु रिसेंटली हंदक न खरे हेन तक्सन बतारगसु पीदना दुम लाई हंदक तक्सल लेसिसु अंग साखोय हाइनबदो आदि ऑलमोस्ट 15 months येंगे देन 15 months सिदा सुम इचम चमना सुम मची मची द खनबा कामनबा तोरमदगी सडन एस्केलेशन अमा हाईली इम्प्रोवाइज्ड कोगी वेपनरी सिंग को आदि रॉकेट सिनर प किलोमीटर 5 तरुक पायरगा लागा रॉकेट पोखाइबा से सी इचम चम पोनदि मिलिटरी ग्रेड वेपन का वेबो सी सिजनरपा देन ड्रोन बॉम्बिंग तौखलपा अदुगी एस्केलेशन अमा ला फावदा लेरिबा हुजिकी ओवरऑल मागी सिक्योरिटी की मागी अरेंजमेंट से सिक्योरिटी की लैप्सेस फजना लेरे हाबगी मम्मीदी हम चावना तारकपसिना सिक्योरिटी की अपुनबा कोऑर्डिनेटेड मोगी एनफोर्समेंट से मसी कमांड तौबुदु सोइरे हाबगा चमाने अना अखोइना अनौब अमा थमगा न्यूट्रल लोइबा अमा पुछला थमगा फगद्रा हाबगी सेंस ने मयामना पानरगा पीरेना लौरगसु
था 35 फेल ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯗ ꯍꯟꯖꯜꯍꯜꯂꯒ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯨꯕꯤꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯅ ꯑꯃ ꯁꯤꯗ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦ sida central forces sing sida lay sing si orders si sida chief minister ne ha command gi chairman oiba taraga su ma orders pi ba taraga su makoi sin amu a home ministry dagi lay bina orders si tongan ba ama bi ne la ga di no yade adu yade hadi central forces na lai se in aid of civil power decision kudimak state ki police na loi lawde ne aduga mi chama state police mi cham le na si mission sida ai mi chatuk chang ne hai de noi changwa amdi share pi de piro sani na sai phuli piro hai chang ne ko aduga tonga noi thok to hai di yaro kai leite ataw bi adi until and unless emergency leite di adu di central forcing state na hai amta ta do security advisor se no tadri se security advisor problem ne security advisor si center na piro instruction do tham do ne adu ne ba hando hai se adu ne ching do hai se center na game plan am yauri ba adu ne ma imdi je wani adu akoina haidi अदुबुदी अखोई मणिपुर थोई पोसे इंडिया प्रॉक्सी ने हाई निदना अदुगी इन अखोइना अंडरस्टैंडिंग द लेबा पोतुना अमा ओइरगा टेक्निकली अखोइना डिस्कस तौता रगदी यूनिफाइड कमांड की पोसे हंजन बा अखोइना हाइना रहिसि हुजिकी पोतु दगी ने अदना चीफ मिनिस्टर अमदा अखोइगी कहे तारा मैतै ने हाबिसु याम लानबो वा मनेबा अदु तादी कैगुमबो हुजि गुजरात मुस्लिम गा हिंदू गा इरांग थोना मतंदा अखोइ प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर सिंदोक्तोइरा याम थीना कनो ओइबा यामना कनो म चटखरेबको अदोमददि अखोइना येंबे यादे चीफ मिनिस्टर ने अन चीफ मिनिस्टर मना मागी ड्यूटी तोरकपदा हेंग माना मिचंग मिखाइ नाइबा हेनबा तोरे खलोने फ्यूचर दमा ट्रायल तोरकने मा दु मा नाथोक यारोइबा नावाई अदुनै तोइने अखोइगी इवन प्राइम मिनिस्टर सु नावाई कनानोमना केस तोक्सन कोइ नमा ट्रायल तौखिबा प्राइम मिनिस्टर ओइद्रिङैदा ममांगदा माना गुजरात की चीफ मिनिस्टर ओइरिंगदा तौखिबा याउरिनिको अदुना चीफ मिनिस्टर मना माना डेलिवर तौगदबा मागी ड्यूटी हाइबम लei अदो अखोइना अखोइगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना साइगी यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन ओइबा हेन इफेक्टिव ओइगनी हाइबगे अखोइ सेंजम लेदि कैनो आदा कुलदीप सिंह राजीव सिंह अनी सिना मणिपुर कैम खंगपोते खुंदारिबा कांगलुप में कैम खंगपोते खुंदारिबा कांगलुप मैम सिगी मागी इंस्टिंक्ट खंगपोते सेंटिमेंट खंगपोते हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खंगपोते मणिपुर थोइबा होल लाइना से कर्म मखन की लाइना नो दो खंगब नते अखोरे एक्सपर्ट अमा कौरग सुने बैकग्राउंड से रिपोर्ट अमदि हाना लौदु सुय यारो अदु बैकग्राउंड रिपोर्ट टू लौननबो होदाबदा थबा मोइदुने अदुना होल थोइबा इशू सिगी मागी proper diagnose to bungam basi chief minister ne kaino da ma masadi moidi mafam sida khoi kuina politics to dana ama to yaura abani na pochi khangi ne ba root cause khangi ne ba karai da kai to ka diagnose to bungam ba mi ne tawri binu pa dana hidak to than bam changdro adu sungtha than dana atopa mi mapandagi laina si sungang khang de ba thengna de mi laga to hon baduna problem to thui ne diagnose to ngam da ni khang de amani khang de fail ore adu madi thatra ngana proof to re adu ta gadi mangon da khoina mu chief minister da hanjal halaga थम तारगदी कमदोरके हाय कांदा अखोय मियाम सु डिसाइसिव ओइबा ngama ने बा हजि बोदा अखोय दा डिसाइसिव ओइबा ngam दिसि कैनो हाय दा रेस्पोंसिबिलिटी जे फिक्स तो ngam मसे अखोय हंजन आइना दे अदुम हाइजबने बा अखोय ने सेंटर दा पूरा रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स तौरगे हायगसु नखोय चीफ मिनिस्टर हम लेरि तौइने हाइजल सोम दा चीफ मिनिस्टर दो हाय आई कोइ दि खोंगुट पुंजन बिरे कै उपाय लेते ना चीफ मिनिस्टर मसा हाइरिनि न तम हाइ नत्रा खोंगजु पुंजले खुजु पुंजले आई कै ngamdre ना हाइरिनि मानमो अदुना मियाम दसु कोइना डिसीजन से लौरगे हाय मतम ओके फरे थात्रा वासी नखोइना थारकपा मिटोप अनि दा कनो पिरे हेड ऑफ दी साइगी पुलिस सिक्योरिटी अरेंजमेंट की इंचार्ज पिरे थात्रा वा नोइ परफॉर्म तौदे मियाम पेंद्रे जि नोइ फम थादो न डिमांड तौरे अदु तादि हानगी अखोइगी लेरिबा लेबा के सेम लीडर दो सिनरसी येंगसी अदुगा मासु माना उ डेलिवर तौदो येंगसी इन केस माना सो सिदै दो फेल होरे खलासे हुजिक चलिबा सिगी सेम ट्रेन सिदा माना चेयरमैन ओइरकांदा मुक चटपदा सेम ट्रेन से चले खलसेबा अदु तारे आइ गसा हाइजिदो ओके सी योरगा दि नंसु पोथारो मियामना नंग डेलिवर तोंगम ड्रेस कोइ खंगे पोथारो हाबदा अदु ददि मा फम थादोक तो सोंगम होयबा अदु की चांगदु अखोइसु टेस्ट तौबदो पामे नत्रगदि मियाम से सुम ngौरगा सुम लेबा हुंदोन जिन तौले बिसना दि यारोय अदु की कहे तारे अल्टीमेट कोइ डिसीजन नमा लौबो ngam नन होदना पदा मंगोंदा मु होल रेस्पोंसिबिलिटी पीरगा पावर सु करिसु लोइ सिनरगा तौरो आदना सिनबसे मसी तंग टेस्ट तौबदुमदि
makha taba miyamgi thabak paikhan na hona bada masi ma hana aroi bena test samtang tau thomaga akhoi changchan mana chu mane na khalle well maroina manipur gi chief minister da already ma ki akhoi unified command gi chairman si mana dum paraga lakpu potuni paihom su thok pai ba tare adubu irang si thok matung da May 3 ki matung da gi kui dana ma ki unified command gi chairmanship se lokthok laga akhoi gi security advisor Kuldip Singh da pi khibani adu around 15 months si security advisor khoi gi unified command gi chairman Kuldip Singh amasung hoji oriba DG Raju Singh na khoi gi security gi arrangement gi in charge oina head oina adumok Manipur da tha trama rom si chathadun lakpasina yam Awawa Fongdokchava, Manipur Lengaki Department of Horticulture and Soil Conservation ki retired Joint Director Asem Ibotombina Ikhang Khangaudana September 3 Manung Matam Chadana Laikidabada All Manipur Horticulture and Soil Conservation Technologists Association ki Maikaidagi Thamoi Shokna Awawa Fongdokchari Asem Ibotombina Hinglingai Matamda Department Asigi Oiba Chakhat Thaurangi Thabak Thauram Kaya Paikhat Lambata Natana Department Asigi staff Singi Damaktasu Achauba Thaudang Kaya Laubirami Department of Horticulture and Soil Conservation Sanjin Thonggi Mahut Silaga All Manipur Horticulture and Soil Conservation Technologists Association na Laikhidrabagi Thawaina Ingna Chikna Lairunabagi Damag Minute Ani Tumina Leptuna Awaba Fongdokchaki Loinana Laikhidrabagi Imung Manungi Awabadasu Saruk Yajari Awaba Fongdokchariba All Manipur Horticulture and Soil Conservation Technologists Association Siri Yengbiro phone upo manuna da mona taram noksari manuna gi marak thatna technical barrier am lebadagi tatkhiba miyang tawi phone ona mona ngapi gani aina makha tawa laksaning basi ekhoi gi Manipur gi chief minister da habata unified command si sinaduna chief minister gi order makha da Manipur gi issue si solve tawangam naba hotnaba kam kan hotnaba ngambage mai pa pa ngambra tra ngamdabra si miyam nam tung jing ba habata re maroina CSO singi makhai gi thamli basi haukiba 2023 May 3 gi irang si thol matung de kui gidan mahak ta unified command gi chairman lok thok matung da chief minister gi ma ki command makha da security gi arrangement se pangthok pangam khidaba si mangon da chief minister da amtang senior ga pangthok alaga irang si losenba ngamgadra tra ngamagadi am phare adu ngamdaba taraga su mahak bi ngamdabdun orga mahak si mahak pham thadokpra traga thadok handabra habadu miyam gi ba decision ama lobu ngambagi taseng ba dung ba yek seng ba pot ama di ubung ngambuni habni matang sida ino zato cha laksani cha chief minister ri fa command pirakpagi wahum sibiti thajadi wahum di leire adubu chief minister da PUC di miyam di pamli kai ignorga atopa state gi lakpa officer sing natraga atopa miyo ama da Manipur gi soil khangdaba miyo ama da sinab taraga di akhoni phong na evident oina ure Kuldip Singh na unified command gi chairman oibada Manipur gi issue si solve to ngamtre fail oire adu taraga di chief minister na taba topa miyo da pi taraga di kamaina solve to ngamgadri masi matang da ai kaso na haijege ko tasena hojik mayam gi demand si chief minister da unified command hanjalu haibsi ai di koi gi leba ke lairiba ko mitei singe apamba punamaki apamba ne haibu di ai di madu oira moina khale mayamna pamsi kaino haibada hojiki cookie singna ko cookie narco terrorist singna bomb chai na haijabdo ko drone da bombing tarukba missile kapsalakba ko the security force na yenga ga leiba khoi ngak pi daba ko the state force su mateng phajana pibi daba masi mayam si penda dana masi ki lambi si chumtho haibani yam samna abda khoina chief minister da unified command hanjalo na haibudi chief minister gidamakta khoi wanom boina chakhraga de khoi ona taina ba macha khebe yai ba ko adu madu makti na ten khalle ba aduna tasengna hojik leiri si kari no na haiba matam da ko hojik unified command se ma masana so dum haire ko aidi kemta ngamjadre na kaita kemta ngamdaba mi da hanjalo na haibasi mase khoi gi praja ge apam du di tasengna oi bra haita ga de hoi madu de ai gi oina de ai natte ai isa gi na so du de ai di leite ba du kemta ngamdab si chairmanship si piraga di ma ngamakpagi lambi am di leidri atende si gi matang de kemta haijege hojik se masagi laiba pochida ko laiba pochida
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯀꯣ ꯅꯤꯌꯣꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯏꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯣꯕꯤꯅꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯣꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯨꯕꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯂꯩꯅ ꯗꯤꯖꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯟꯖꯜꯂꯒ ꯁꯨꯝꯒ ꯕꯣꯝꯕꯧ ꯊꯥꯗꯍꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ मिसाइल काप्था लेजे कईगिनोबा असु यामना स्ट्रेंग हंदगदब स्ट्रेंग सुम कांखल लेजे कईगिनोबा अदो हुजिकि मथौ तौदबे नते दे मथौ तौदबे नते ना सोम मतेंग पांगेन ताकु नत्रो मतेंग पांगेन ताकु नत्राबा इनडायरेक्टली नोई कुछि तौ अखोय केम तौरो हाइबो समा नत्रो ए सिपाई दंग लापदा आई ngauksनगे तौरमजे युंगारो चलमजे लंबी दे पुलिस ओइबदा तुमेन जतोय नत्रो अदु तारगदि सोल्यूशन की लंबी सी अतोपा को सोल्यूशन है बो हजे याम समना यूनिफाइड कमांड सिल फगदरि सोल्यूशन है बो यूनिफाइड कमांड से सिलगा मान कई तोगे येंग तारे अदु नत तारगदि एनआरकी थोलानी अखोय थोबो तौरानी ngang yam nuai tabamna छात्र सिंग थोलको मतम अखोय इसाने इसाबु लेंगाक चबे मतम यौरे काने यौरे सि थोलेजे सि अफबा development nate bako adu masi development natta ko tholi ji kai gno pelak to bagi tong ne ije adu net kai no ma thok to wa ba adu hojik national media na pick up to bire ko national media na haibu bo samai to na moina ko Israel da di UN da iba che du di leite adu pibiro ha bane bako maram de kai no akoi gi site gi jo akoi gi mai kai de gi jo akoi ji national media da poje tham je wa re moi ji su yamna lam hen mi ne so ko kangam wa le bako adu ne ngasai do sigi po chi yorok ta ga di hojik akoi na lang ba gi dom te di Delhi salasi लांदी सिद कापना सुनो बको अदु इम्फाल द लांग तागदी स्वाइद लांग कापना बाबदे अखोन कापनति को मोइन कापैजे थिंगबा थेंगनबदुदी अखोय दिल्ली द चलगा लांग उ मतमददी सिददी केसु तौरोय बको अदुन सिदैसदा अखोयगी तौजरिबा अखोय याम समना हाबदे उने अखोयगी ngakpi senbigedriba कमांडोना अदुगी पुलिस सिंगदुना अखोयगी सात्र द फुरक तागदी माजे अखोयगी यंगनबोन उराने बखोयना आदा चलगा ngakpa मतमददी अखोय हेरो ओइन उदरिनेबा अदुबो सिदैसदा क्रैक डाउन तौरानी तौदबसु यावरिको सोना खंदा येंगो ngara ma अखोयगी कनोदा चेराक्ता लेबो कोर्टा याम लांगमी को ngसाइगी अतागी इंस्टॉलेशन सिंग द खर लांग यावइबको सि लांगदना मै थाबो खोतबो यावरोने क्रैक डाउन तौदबो यागद्राबा अदु तौबो मतमददी अखोयगी प्रजागा अखोयगी ngakpi senbigedरिबा पुलिस फोर्स को ओनजनरनेबा अदुबो कौतुकदा कैदा ngakपो मनो नमय कापो मनो मोइना कनबिबो मतमदि मोइ अखोय हेरोनेबको अदुनदि अखोयजु अखोयगी तौगदबो रिएक्शन मफम जे अखोयजु कितन चाब वापरेन खाले मोइना इंडिया सिनबो थुंगना मोइ अरानबो कोजमगी तौदा मोइ रिली चटपदि ngमगा मोइ फमबदि ngमगा अखोयना असुंबो कोजगी दंता अखोय मिटे मैम पुल्लगा एवरी स्टेट अखोय थबक तौबो ngमद्रि कैनो अखोय नाव हौरको मतमदुसु तौगिना अइना निंगसम मतमदा कर्नाटका दा तौइ बे नत्रा जाको बेंगलोर दा तौगे हैदराबाद दा तौगे अदमाय तौदना हजि मोइना ड्रोन बोमिंग तौबो मतमसिदा मसिदा अखोयना नोसलगा को मोइना तौरिबा आरामबजे सि औरबने हाबजे अखोय नोलगा अखोय इंटरनेशनल मीडिया दा खंगन बम संग द प्रसिंदा अखोय ओजा अथोबोना आदा चलगा कैनो तौबो मतमदा याम फजना को परफॉर्मेंस याम फजना पी मतमदा हंसिंगना हाइबदो असनोय मिटेगी हिस्ट्री लेते गायनो को अदुगुम्बा अदुमायना इंजलगा तौबा पोतो अखोय थततपा मचंगेबो को अदुना याम समना हाइबदो को लान सिदी लान ngakpसिदी को अखोयगी खुलाइना ngakपगा लोइना कोलोमना ngakpa मजु संगेबो को अजा सम तांगसिदा खोयगी मणिपुर गी वैली डिस्ट्रिक्ट सिंग दा खोयगी इंटरनेट सर्विस की थिंगबा थंगि जस्टिफाई ओइन लो मसी को जस्टिफाई ओइदबदि खंद्रे थिंगबमदि थोए अदु थिंगबसे याम थुरा हांगदोन बमजु संगे ममदि कैनो दा ngसाइगी सुम लांचल तागदि थिंगबम संगे अदि ngसाइ ओजाना हांगमदे खुमोंग तुबम लेरे को ngसाइ को यूनिफाइड कमांड से कनागु ममदे पी हाइबदो अदि मतंगदि अखोयजु खंजैबो को अदु मतम चाबा चादबदि खंदे मोइ एमएलए याम यामिना मंत्री याम यामिना मैं चीफ मिनिस्टर ले डिप्यूटी सीएम हम खनबे यादब्रो डिप्यूटी सीएम खलगा डिप्यूटी सीएम दो होम पीबे याइना नत्रा होम पीबे याइ अदुना अखोगी पीस पुरकनबगी फॉर्मुला ने बाको अदुना लांगाकपगिदि ओइरोयबा अदुना पीस पुरकनबगी फॉर्मुला मतमदा कना नो येंगा को कम्युनिटी सु मयाम ले केनो जे अखोई मिते गत नतबा तो कम्युनिटी की मी मयाम याव गवर्नमेंट से को अदुदा तौरगा ngसाइ अदुदि फारे चीफ मिनिस्टर से सिंदबिदा डिप्यूटी सीएम हम पिरो डिप्यूटी सीएम से मतम कर पाइलेजी येंगा से ना माइन तौरगा तखाइना बि याइ हाबनि दको अदुगी पोतुदि मोइ पॉलिटिक्स के पोनि ना अखोई अदुदि खुद थिंजलु याद्रे को अदुदि मोइ पार्टी की ओइन मोइ खना जगद पोदमने अदु फॉर्मुला से लेतब्रा हाइतारगदि लेयबा अदु तौदबो प्रजाना पामिदि कैनो हाइबम तमदको चावनु पुरो तोमनु पुरो सिक्योरिटी एडवाइजर ओइबो मिदो मथौ तौबियो मथौ तौवेबजे प्रजादा खंगनबियो साइड अनि मुक्तु उहल्लोबा नोइ लम हेलगदे अखोइ सिबोक तौबो ngami अदुबो नोइ लम हेंदबा प्रजागी दमते अखोइ सिबोक नोइ दमते लेपि हाबजे मोइन तौगदे अदु नत्रो मकु ओइबने तौजे नोइ लम हेंबगी दमते वी आर अगेंस्ट यू अदु लम हेंदबा मिगी दमते वी आर फॉर यू ओइना लेपसिबो मकु अमगी मथौ नतब्राबा
ꯑꯗ ꯁꯤꯈꯛ ꯎꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯛꯆꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯁꯨ ꯃꯉꯛ ꯀꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯣ ꯁꯣꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯨꯝ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯣꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯀꯔꯤ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯦꯅ ꯃꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯗꯧꯔꯤꯒꯦ Okay. Yang fazai udah hundas, udah TOMCHA wahom sida udah mobi kari habis ni. Deputy CM country hasil bawa udah Deputy CM dah home period di Unified Command gi WAHENGBAM su ubah gi wahom penbiri. Karena guma anyhow amno any person amno oir gadi mathuk tahu aduni maru oir sih wahom tu ni. Matam thekman grezek sih. Mandi Unified Command bu logo ro, anu bang hapu bu ro. Mami kan almost mang tak pa ayo rev. Unified Command ji hek lok thok matam dah strike tong udong ne mari da boli ai khoi sidigi lok thok pa yaro ai khoi tong dong ne dai to ngam hodre ngam hodre ni ai khoi so le ji khang ye moi hai da khoi tai khang ni na moi hai da tong le ne boji ana sigi piwam sida khoi ways and means ai ne hai da loi finance oi bo din te deputy chief minister ga home people to nei chanai se canada andhra pradesh ki canada Telugu Desamgi kan Chandrababu Naidu home by the finance by the adum salary adigi AP ki Kejriwal ke home by the finance by the ai khoi side na finance ki home ki portfolio ki question jam tong ne ba mantri jo du di pining de adu pining ga ga sigi posi mi ki de home by ge ra pai ro ra state level ki bokuk ne state em ko ji man hai ba taro de mantri of sam te le ro ano sigi po myam ji ga ngali digi as a friend ai khoi suggestion anum taw job ne mamang government no home di pai kan no home pai dra ga di ma miwa so ta jaroi dong ne ba pai ru ram ni na che mani jan bu di na te mi khana jarak puni hana jarak puni thu bu na mana singai taw de ya de singai taw dong na hai gi wan na te ba adu bo as a head of the state responsibility mai we dong ne ba mam di mi si rai ba yum mai cha lai ba adigi hoji lepham me te le si mai ma thau ne sinna ne ba mangon ne khoi na loi wak sai ri ji mana taw ba am te natra ga su ana sigi posi lai bani na hojikti matam do thenga bani na ama hapa du tawa do hoi kanona khoi labs osum na yengba tai de du ai na sai ngan ta na haije gi do sigi solutions di BJP in house order thamam changi adegi center gi BJP si BJP ngakte ni na center gi BJP government state gi BJP government ji phajana direction chum ne pubi bam changi ba moina pa ma da pu du pu na ta ba hojikti moina pa ma da pu du pu dum to ri ba sigi posi topom changi ana state ki leriba situation ne kadai bhau to khudong thirage haije se hojik tomcha na haire supplement taw janing mana thobal gi DC office ta machu tere ki phiran thesel ro ine mi yaw khala amina karai tare emotion da la kuni na sine farni si taw ji kai ba na hang hak ni na adu ki pot ne ba adu hoji am ro re se ai tomcha na haida ai ya janing mamna khul nga pasing sigi awa phiba mama hojik si amoi ri ba nahan ma kau tukta to khul nga pa ta thokra kanda noi capture drone capture ko wari ni sigi mark se state force tham bi wari ni central force ta thokra ga adu imphal da loina kan fain to hon gi polama khoi hojik to re si strategy kari no ma sai ka rom to ro ba khoi si udia de ba adu ga di khoi na sai de yeng ai se security force su combine to na move si handle da ga se satra mayam ama lai khalasi na ta ima mara pai mayam lai khalasi moi du nga sin la ko da noi si ga wari sai ba mi kana no ana han ba da thibi raga noi na pa mi ji kai no governor gi sang ya de ni na tra governor gi di kana silent joni noi loi chang ba ya noi manga tholo tara tholo ai ga sang sila sin han ahu bu mi da satra sing do impal west ki di sin pu sala chang gi dra simai da noi manga tholo tara tholo noi governor gi wari sa ba da bhag ta ga da wa gyan ta ga da wa aru ga chang ga wari sa ji Chief Minister ki da smai to hai ga mayam du di silent zone do loi chang de nuai ro sai de le bi ro na them su ya bo po ne adu to da na han nam phu nu bu gar tok san ra ni na na ha anga I khe ge lak pa kari no khang de ba ta kari hai ta Manipur Kandia de ga wa khalon ji de ngao ro lak ka mu du da na to ro di force to ro di moi du nuai de na du retaliate to ji ma san dam ne Okay, so matang se marat na oza mobi de na last na thamjar haning wasi hoi internet ban 5 days ki athing matham gi basi si maram sai lobi bra season me am da dong sa da me am su thing na ba ta internet si khoi gi marak ta mang khoi sahi no ri wanga hi ta lan sin no yam yaw adu khakte gi yenga ga thing boy na taw man ji ga madu khoi loin order chhor bu de gi tholoi ni madu gu madu li sang sin ha ga dra tha tra nga sin lai ji da
एक्शन से खरा लौर हौरमगदी बोथ कम्युनिटीज अते दी वर्से को अदरदी सुमाइना कारण दुरन थकप यादव रे से खंगदी इंटरनेट थिंग जाने मरदी इंटरनेट थिंग कान के दोगे दा एजुकेशन सेक्टर दा बैंकिंग दा अदेगी मीडिया हाउस दा लोइनमक दा सोइने अन सिक कम्युनिकेशन दा फेल और पाइसे कोई लेबा की के नोसिस नहीं थोड़ा को देने अदना हजि कोई तो हंजन मदी ngaraang mo akoi gi kanona IG kanona muibana magi press people din hai internet ta kari da social media da to sing ko action long no honare do honari na ta action lo bio bo tak tak pai ra ade di yadi khanga ga di to roi dina ade di social media se karam sinaro la sinaro even akoi gi na issue ma sam ai tare ko hojikti mama sing ji hai tare masa sing ji loi na senabang ngam na macha du na phone yang alaga mama thabak tok na bo kan no ne bo ado ji tingarang di yarak ni na problem lo re bo even ai gi bung de problem wo ri bo sigi po si khoi khami no bam chang ye bo hongai bo po si gi khoi chami na di aro bi si ga hongai bo awon bi si ga khoi kamai na loi ne sa ka de ge du adu ye bam chang ye ba na internet thing bo sina solution ate khoi means ma sa ma di wai sina nga ki na adu ga lai di other part of the kana se community to dana free the access to all khoi access to dre adu di national media da or ate sourcing da khoi gi wrong narrative mayam thole je khoi counter to ngam dre sigi po si khoi yem changi man di kana da khoi bu miyam na international la ni ngi si yam galing gi mo gi counter kari gi narrative mayam do ma da loi thasaru bai ne missing era khoi mai te ni yam machine hindu nu sat man machine yam mo ni christian chale machine mo ni yam dre adi missing yam hindu na christian to hot pi re si thasai ye chu mom do ma le अदगी खानाबसु से नहान नो आय नुआय तबम तवे ओय अथोबना कनो दा नहान शेयर तबुदु आय ताय अदु नुआय डिफेंस या बजन तवे नहान अखोय gi मछक ममी नि पंजरे को अखोय gi मी अमगा कोय gi ऑनरेबल एमएलए पाउलिलेन याव अमगा डिस्कशन तवे बा पाउलिलेन ना मागी इरांग मयाम जि जस्टिफाई कमाय तवे इंफाल दगी इथनिक क्लींसिंग तवे बा प्रॉब्लम हाय अदा व्हाट अबाउट द चुराचंपु एग्जांपल निको चेन्नई की बात आंधों नहीं बना अदुना इरांग मार की वानी सुरा संपो तो बैठे ले रहा है ये फॉर्म जी कराई ले के जो क्वेश्चन हम थोको जे अम अदुना हंगन निंग बदो हंगक त्रे अदो इति नेशनल मीडिया तारी म मयाम दुना ओ इंफाल लगे तांथोक पी की बदगी मोइनो खुद थारे बो हेन खन खने बो इरांग जी मागी मरम न तोंगा मलो जरसु अखोय ने उबदा रैली दगी वायलेंस तोर को दगी अखोय साइड रिटालिएट तोर को ने ओ रिटालिएट तोर को दगा अंगरांग ना म गया मजबम तवे मदुदा माई हम चुमम हायबा cookies na hill tops de lere maite na makha lere an advantage mo ina num phange aha ban mi tu gi to orga makha tar ko de khoi gi pena se aso open asi bi maite ni hele na yam se explain to yo an sigi pot me am ji khoi gi lai bu posting ji national media na loin khang gi na tam ni na khoi gi participate to bring ji na yaring gai khoi gi khoi maite loin ka khlo hai bi na te ai je achumba potu di koi thamaningi achumba thamakanda national media na adigi international mi me amna achumba potu khangdoi ne ba adu khoji su ngarang han drone ga adigi kano ga missile ga rocket ga capsule ko degi di o tamthi basi moi ne hen bore su khange adu sigi posting ji la inga se koi na koi retaliate to boda yeng nu lai de poto chum de ba sawi de khoti handare yes yam no ajo jamu maro ina Manipur gi 2023 May 3rd thorki Manipur Irang se Chuchampur gi holokyo Irang ye sima do mayek sengla wa pham yang khangnaraba proven evidence le wa pham ni aduga matung tarakpada khoi valley area da retaliation lakhi wa pham duni maronduna asigumba fake mayam leibu taraga su khoi gi maroina khoi gi atoba community have tare cookie gi leidiba chain cookie gi leidiba music asina towan ba wrong narrative kama social media da natraga national media da पीडीबा सिंग असि कोइना काउंटर तौदुना सेंगदोक ngambagi khudong चाबदो खोनि यारिम खे लो मुथौ ताय हबनि अदुना हजे हजे सि इम्फाल वैली दा खोगी इंटरनेट सर्विस सि बेन लेबिनो मोर सिगुम बहोय इन खोइ इम्फाल गी वैली डिस्ट्रिक्ट सिंग हाबे तारे हारिबा सिंग असि दा इंटरनेट की बैन सर्विस सि लेबिनो मोर गा इंटरनेट सर्विस की बैन लेबिसन मोर गा सिगुम बा रोंग नेरेटिव क्या लाक पसि खोइ काउंटर तौबगी खुदोंग साबा फंगलुइदबगी फिल्म लेबिनो मोर गा खोगी इंटरनेट सर्विस सु अदुमक मियाम गी येंगलगा हाबे तारे अदुम हांगदोकपगी तांगाय फदबसु लई हाबो हमदुनि अदुगा लोइना लोइना मणिपुर की हजे हजे ओरिब सिचुएशन सिदा कोई डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर खंदुना मु होम की इंचार्ज पीदना कोई यूनिफाइड कमांड की पीबगी प्रोसेस सिगुम सिंगसिदे अदुम मतौ खितंग सफातबगी हाइबे मतंग लाकपा अदुना तसेंग यूनिफाइड कमांड चीफ मिनिस्टर दगी लौथोकपा लौथोमदाय मतंगदुदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡꯍꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥ ꯐꯥꯠꯇꯕ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯊꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ CSOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯞꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯔꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ CSOꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯊꯧ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯀꯃꯥꯟꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯐꯝ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯂꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯣꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯊꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯨꯌꯥꯝ ꯇꯣꯝꯆꯥꯕꯨ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯂꯥꯜꯄꯥꯜꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ